الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن الله تعالى قال في محكم تنزيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. وأصل كبكي وصلي فالله سبحانه وتعالى manusia asal ujian marah mungkin karena warna di dunia dan kepada orang. Apapun kaum manusia yang melakukan hal Islam, apabila keasuhan bukan dan dapat kekayaannya karyawan mungkin amalannya, malu kepanakannya, malu kepanakannya. Serta kekayaan setiap sunnah dan kalau kalian malayuk kalian Allah, malayuk kalian kapilih Tuhan, iman malayuk kalian sakit atau apa musibah. Nah itu kita insya Allah Ta'ala melakukan alam Islam. Bang Ulu ini kalau lepaskan di hidupnya, Nabi Allah dalam kata-kata lau sinahati Allah ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Isiusi ulang Tuhan Rabbul Alamin. Jadi kalau yang mengawalkan memiliki hatinya, apabila ta'awun tajib baqawa Tuhan tajib suci Allah. Lalu Tuhan Rabbul Alamin mengawalkan dengan agama Islam
isiyo illa qawwa Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja dihilang sialawan binangan sialawan Allah ta'ala dia akan dikawa dari musibah dan yang problema yang isyarat surah itu dari ikaw yung mga syarat bukod syarat ng mga kayo ay ganyan mga palakulat sa akang Islam abang kumagato sa bahaya ikay mga dawa kasi sa bahaya puro sa bahaya yung mga kayo ay lima na nililin kawayan sa bahaya o sa bahaya bihag kita ng pagbawa Allah ng palakulat sa akang Islam at at nga ang mga sa meron ang pagkala ito سيزمون البرمجة الله صلى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يشير المال في مكان تقرب الله تعالى تقواه نسجد رب العالمين من المصيبة بكيف خلقنا إن الله rizki anta sila Allah subhanahu wa ta'ala si rizki ang pinapagkakanan. Pinapagkasayuhan. Amin. Ngunit bakit si Tuhan Rabbul Alamin na mapalang ng ang Islam sukat sila ayat na masatan niyo وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Ibadah rezeki anta sin Allah Ta'ala si rezeki anta bila nagkakanan. Ila nasa rezeki baru si Tuhan Rabbul Siapa yang miskin manusia. Wa in ta'abtu ni'mat Allah la tuhsuha apabila tazalila bilang istahan. Nikmat rezeki sin Allah Ta'ala mungkin la tuhsuha ini yang makhluk ini yang manusia makanan. Amo nasab manusia na mapalamukan ang Islam ang manusia na yan ang manusia miskin kaya natin ito si Tuhan Rabbul Alamin apabila ng manusia na makaya hindi kaya kaya ang bagay aw sa pinulong aw sa dalhikmat si Tuhan Rabbul Alamin apabila yung mga manusia yung namunya miskin malakad ang pagkakaroon Allah Ta'ala yung kaya natin hikmat yan kung mapalamukan ang Islam nabi Allah yung kaya natin ginawa para sa kita ini katupa ila makawatan ng hindi dunya apabila kita magmagawa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suhulatul umur. Lumuhay kung pagkadyaan ng ilan ng mga tayo. Bang tao ng iskul, lumuhay pag-iskul niya. Bang inama ng pag-iskul, lumuhay pag-iskul ka niya. Atau nagpamadjil manuhay pagpamadjil atau ano kabayaan niya hindi na mapalang ng Islam dihilan sa Allah Ta'ala pagkaan ito ay kanina Tuhan namin na mapalang ng Islam na kumisisip sa Allah Ta'ala namin na araw sa Quran niya Allah Azza wa Jalla wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra يشير لوجه الله سبحانه وتعالى إن النوم الله تعالى فهو رب العالمين يجعل له من أمره يسرا إهلال لوح الله تعالى إن فقد جاء من الحلوان قالوا يمكن مسلم الله تعالى إن فقد قالوا يمكن مسلم الله تعالى إن فقد جاء مسلم فقد فقد جاء فبقوا لسجل بقوا الله تعالى أردت القصد دوايا أنزل الله رب العالمين سبب قرنا بما قلبه من هذا الإسلام إلى الله تعالى أبميل سنبقى كما نسيء كما يوم الكنين أي بمعنى أبميل بدياتنا سن الله تعالى من نرغى كما يوم الكاتب قد قال اليوم نسل الله تعالى سنبقال أمكم قال إنيان بإيان كما يوم الكاتب Ini kaupat mapalamu ng hamang Islam. Manusia subhanallah dinisbahkan penunduk dosa Allah Ta'ala. Doa ingin dosa sin maka, doa ingin dosa sin simut, doa ingin dosa sin taina, doa ingin dosa sin lima, sin tiki, sin katan.
Fihi patisirun wasifun wa sallallahu alaihi wa sallam min bani Adam. Alausul Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kullu bani Adam khata. Tiap-tiap bani Adam artinya orang manusia mengapalan Tuhan alam Islam mengurusan Tuhan Rabbul Alamin. Nasaraya Allah yang manusia amin tahu dan dosa serta nama yuk saya keampunan Allah Ta'ala dengan sifat rusulnya. Dan ada kebaikan sifat Allah Ta'ala mengapalan Tuhan alam Islam. لو سنتوها رب العالمين قال الله تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يشير إيمان في ألمه الله تعالى يكفر عنه سيئاته أمر من الله تعالى كان الفرد سهلني سيئات ما فرد سهلني ما قلب من هذا الإسلام Ampunun sin Allah Ta'ala. Ayo kita mau, ayo kita lakukan. Maka aman-aman kita hanya amalan seperti kita nabi 5 waktu. Seperti kita pakai nak syarat atau akan seperti kita imani kita pakai nak sesuai waktu sering pakai nak sesuai amuran Nabi. Tiap-tiap siulan dengan bukan amalan bukan Arab Islam. Anu pakai di rumah usaha pada si masjid bisa dalam si masjid jangan pakai nak bukan dosa mengapalan bukan agama Islam. Ya Allah langsung masjid imbis na kaum imbis na kota ada orang yang dikir Allah kata kalau masuk Quran au tanya yang berpaktum di alam masjid. Tidak manusia au tanya sana alam masjid berkata dosa. Namun pakai ini kita mengapalan dosa inuno. Ini itulah kita harus misalnya dalam masjid mengapalan dosa. Kami yang mengapalan bukan agama Islam. Sahih Tuhan kita simpulan Rabbul Alamin. Sino no? Sini kampung simpan usaha kita. Kampung simpan usaha kita. Karena Allah Ta'ala mengapalan bukan agama Islam. Isyur imam si anak Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukaffir anhu sayyi'atih. Ampun si Allah Ta'ala kanya illa qad usahannya. Wa yu'adim lahu ajra. Serta bata'urun atawakan palaguun. Pasal Allah Ta'ala kanya ilmu. In mga pahalaya. Ay, ikaw kaya ng usa. Na ngayon magpapaan ko ng Allah Ta'ala. Nagnarumaan mo pa Tuhan Rabbul Alamin. Ang kurun kayo ng pagpapaan. Sana ta'urun. Atawun pasal Allah Ta'ala. Hindi kasi magmaro at Tuhan Rabbul Alamin na amalan mo ng mga Kafaratul Qunut. Ang qunut sila Allah Ta'ala ng pagpapaan. Ini kami mengapalan mo ng mga إصلاح الأعمال بنطلون من الله تعالى حسنات تمر أبدها رب العالمين إن كانت تتسبب نجم كما بلغ والآخر سميت سبتها رب العالمين من بعض سبتها رب العالمين قال الله عز وجل يا أيها الذين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا بني آدم من أرسل الله تعالى فأمروا وأقروا فضلا رب العالمين فأمروا وأقروا فالله تعالى وقولوا قولا سديدا صارت قبلهما كمسلمهما مقبول يصلح لكم أعمالكم فأمرون كان يوصل الله تعالى إنما فترجاء المؤمنين بما يجب أن وقالوا رب العالمين نكتب يكون إيمان وسبقون للمرء أن الله تعالى إن سمكت tangan bani di dalam tangan putih di dalam tangan amu ini kawat simpangan ayat cinta nomornya di dalam kisah bulan bulan sedang kumua di dalam kuno di dalam tangan simpukun mulai kawat pahala sungawa ini tangannya tangan amu sedang
yang zikir kepada Allah Taala di negara yang lain. Amin. Ini kalau kebaikan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala maqalam wa Islam. Mau datang manusia subhanallah. Makin mulai Quran, kalau mulai dunia. Mau akhir itu mungkin mulai. Atau akan tumbuh nasihat, atau tumbuh pengajian dunia. Hak pengambilan ini tentu asal dulu hak yang mungkin belum sampai dapatkan. Maulid maka paham, maulid maka hati mengapalan dengan hak agama Islam. Unuman pasawakan itu. Pasawakan itu mengapalan dengan hak agama Islam. Jawab sin waqi'ah kan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i dia menceritakan perkataan apabila Nabi Muhammad Quran sebagai kampanye yang membuktikan serapkan dan Allah menurai sampai maka minsan balikan dong sin bahasa. Papas ko dulu. Balikin. Bahkan dulu Nabi Muhammad sekatakan ko. Kita nasilingan si Imam Syafi'i mengapalan dengan agama Islam untuk umat diskas 2 tahun. Dari kan yang bahasa. Nagkalo na gato pa dyan. Law sinjado sudah muli saksi ini usul tes ini. Law nawayon sa nagawaon mo pala mo ang ni Imam Syafi'i kaya tawagin ni Imam Syafi'i law kaya natanong mo pagdiskatan nila law narikulo ng hati-hati. Bago ni pagdiskatan ng kapo nila ito kapahaman sa dalam sindihan menjadi pulau na balikan kayo. Bago hindi umugyan ng kahatian. Nagayat si Imam Syafi'i mga paramulan na agama Islam dahil naman nagdagdagan sampai pagkahinapusan. Yato, di niya umuhan, di niya kaunuhan, di niya kaimatan, di niya kapahaman ng kaptaman. Paslog sinulong niya, hati kitang sinulong na simpilan niya. Namun kaya nagreklamo ni Imam Syafi'i mga paramulan na agama Islam. Law si Imam Syafi'i reklamo ulong naman po panwakir, sa guru ni wakir. Di na mo lang makatunto. Nanotis niya kasi makatunto. Itapong ka na sinulakir kaapalan ko ang agama Islam. I'lam anna al-ilma nurun. Wa nuru Allah la ilaha illa Allah. Ingat ayat Imam Syafi'i ya kalau Syafi'i ingat bunantu in ilmu sin Allah Ta'ala in hidayah hidayah Allah Ta'ala ini bagi kita hidayah Tuhan di ini pag-anugerah mga manusia pagod sedih hati na suri-suri ako hinihinaan ako siya di ba Allah Ta'ala. Ikaw ang mga panahon ang Islam ni Mas'ud radhiyallahu anhu. Law si Mas'ud wallahi inni a'lamu anni ansa al-ilma a'lamu bid-dhanbi a'maluhu. Sabahan ko law na pa Allah Ta'ala bunadto nilang kalimatan. Hindi na mabaranho. Pagkalupahan ko bunadto pagkalupahan ko ilmu kalimatan ko. Para sama mancing hilang dan usaha magkainan. Amin. Nauli kakaidan sa pagmamang akari kita lupatapit ng mapalaan ng agama Islam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah Allah kepada Allah Ta'ala asin sabun ng kalwa hinduan kamu sintuhan Rabbul Alamin Amin hidayah. Amin na mga palangunan na kapalidahan ni Halunya. Nagkitaon ko ng punong bango ni kapalidahan na alaw ka na. Allah Azza wa Jal inna lilmuttaqina mafaza bunanto ng sinallahu ta'ala
dakula. Mafaza daraban mga palambuman sa amang Islam. Bukod tadi pagyan o daraban, hati niya bang ulo, bang di umat kayo binasa ng buong tao, pakubos di umat kayo sa lao po. Bukod ang matinsan, bukod Allah Ta'ala daraban mga palambuman sa amang Islam. Dan sabut Allah Ta'ala daraban, na hindi ang mga sila muttaqun. Inna lil muttaqina mafaza, bunantud aw nuruhaw na mga sila muttaqun tao na naruha pa Allah Ta'ala mafaza daraban. Kung daraban yan, hada'iq wa a'nab. Hada'iq wa a'nab. Mga kagabtunan haraw sin surga mga palambuman sa amang Islam. Bukod sa aming pagpuno, pagtaon na lang sin surga kasi pagtaon sa kinainin magkaralos at pagbias ng mga kami mga palambuman sa amang Islam ikaw pa yung lumagpataas pagkawan mo ang pagkarunahan at pagkalburuhon na iliturin na mga palambuman sa amang Islam at ipakaw magpagtang uno na uno na ano yung buwang kahoy na inuno intumuntun mo Farman sallallahu ta'ala hukukuha namin intungan daw na lawsin surga lawsin Tuhan Rabbul Alamin mga palambuman sa amang Islam daniya siya na insumuhok mahon kayo pananganano sila at surga wa'naba ibang mga uno mga kagrid-grid na mga palambuman sa amang Islam ang kisip po siya Allah Ta'ala agad ng katan mga kawin bi'idillah wa kawaida atraba ang surga yan yabara masinama sila Allah Ta'ala hanggang sila muttaqun kawaida atraba mga palambuman sa amang Islam abuhin mga hurul ilaw sila Allah Subhanahu wa Ta'ala atraba sibo-sibo yung pangumulan katan sibo-sibo amin wala pabagas ng singkaymanan wala pabagas kiyaulinan Allah Ta'ala na nanita wala pabagas kiyaulinan si manusia mga palambuman sa amang Islam sinisiyunan ibon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala yatarama hati-hati muttaqun mga palambuman sa amang Islam amin narangin mga manan yung taon na mataon mo di makaasawarin ni hawa sa dunya na insyaAllah Ta'ala manyan di pagkawa kanya na ang naasawarin hato ka na kanya ang nagpurulin ay na siya masusat padalamin ako kayo sa mga palambuman sa amang Islam lawag ko sinuno lawag ko sinkasanangan mo rin liha dunya iwan sin pahala sa tao-tao ako narito yung pag-asawa ng sumaan uyong mo pa-asawa mo inyat ko sarap ka sampai suruh mupasa wa mutawiya dan ulang katus tawiya ingat ko pahala kalau sinungan sallallahu alaihi wasallam hasupaya mapali hala ini mo hasupaya mapali hala ini nawawaran mo rin na maksiyat ikaw ginawawaran mo in labi makaingat ang kapanahak mo rin para wajib makaingat wa kawahib at-tawaf wa ka'san dihaqa ma'alaw sallallahu ta'ala mga palambuman ha'abang توصل الله تعالى ربائهم وربائهم يطوفون عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين سبحان الله إن ما فيها ألم surga ya Allah biasa ngebantu kita ini mag-meeting mag-meeting Aw tayo pamitingan tayo pa yung inkahanan tayo rin ni hadunya biidnillah azza wa jalla man kita ni makanan ang man kita ni makasul para magsusuka qul amin amin pagmiting-miting mga palambuman na akamatsan sarta pagmiting-mitingan ni Allah subhanallah ya Allah pinakamadapaan mo kayo may kalayaan mo kayo mo dahil haanak dahil natuwig dahil nauno dahil hakatas dahil natupustukan dahil natupustukan mga palambuman sa akam Islam ginit mawarapin kalayaan mo inumon
maka waktu ini kuau tundunya Arab siapa tundu Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam fi aqrina maka ilmu nasibu bi suri kalau surah dina ya umum dalam hukum di mana qalam man aman Islam ini saya kembali saat ini sirku di mana orang tentang qalam man aman Islam amin لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا قالوا في سورة يا من ظلموا منها الإسلام لا يسمعون فيها لغوا دين سلام بقروا قدما لمي دين سلام بقروا بقروا مؤمنا لأن دي هذه سبحان الله بقروا من دايو سبحانه maka yang berkaitan dengan gaya waktu katus pelaku menjalankan Islam hakuk dan jadikan kali ada katus kawia hakuk dan jadikan kesalahan kalau paham dengan katus itu hakuk dan melaku amal kesalahan. Narin sa beto ba kalau masih dulu singkatkan bukan mana yang bertahu indah yomi. Saan ang surga para palang bukan Islam dan hama naulo dan hama daraulanyan di lain manusia na makarulog lakwa kaptanan bukan marayaw kaptanan pangkal na palang bukan Islam iban sini kaptanan bukan bukan amoy bukan na ina magpakarunod ko mahirap to amin dinilan niya tulong sa Allah Ta'ala jazaan min rabbika ata'an hisaba in yadri ilan Allah Ta'ala hama nasulang muttaqun hama nasulang muttaqun palang bukan Subhanallah, ini mga sahabat na kaunat, suway mo, kan suway mo pagkisaw ng ginawa. Suway na pagkistahan ng mga pananaman sa arang Islam. Bang-aw yung dalay magkaruwa ina pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko na malipa kasi dunya, bilang sa bagkat na dunya, hininda kita. Ataw kanilin, dahil mo ng mga pananaman sa arang Islam, kung pagkat dunya. Sabi mo, inkato ang mga sila mutakun at wala na nabiin nila na isa. Sifat si mga sila beriman. Sifat si mga sila beriman. Sifat si mga sila manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ila mahara qalilan kebenaran. Law sallallahu subhanahu wa ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Imam masih Allah Subhanahu Ta'ala amun jatana berkan dengan sila tauluna abqa in quluna kata amin lemu para Allah Ta'ala khusus tauluna ini nak menamakan dengan Islam ibadahnya nilai yang berarakan ila Allah Ta'ala Ini lang sila ibadat kilit babarat ibadat nila mana sembahyang nila mana zakat nila mana sarakah atau umum na mga palang mga Islam. Bisan pabihat mata ini tingkat ibadat kepada Allah Taala wa qulubuhum wajilah minhu wa qayyumun billah. In pamatayan nila. Memang ang hulo ni tayo dapat makakuha ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam itu dengan nama Allah dan nama masyarakat ayat atau umum. Jadi pada ayat pertama kesimpulan Rabbul Alamin, apa yang dikatakan dengan nama Allah dengan apa Islam? Awna tahajjud, awna doa, awna tasbih, awna nurut, awna ma'ayukan Tuhan Allah Ta'ala, awna bertawad Tuhan Rabbul Alamin. Ya Allah, mana yang masih bilang bagi sumabawa ipangatayan sin mga sila ng kauna mga palakuan na amang Islam at yung dari pangkawa Allah Ta'ala. Miupo ka pa masih ya Allah. Kaya mga mga natuwa ko sa Allah Ta'ala yung kuyatu, isang bahayan kuyatu, isang natawag na. Jadi nama marah atau apa nasa kapatid Muhammad. Pada kemudian nama kita ini makiti itu kami ibadat untuk Rabbul Alamin. Ini kita ni Muhammad. Dari nama kita ni makiti ibadat kepada Allah Taala mataud penggaliran mataud pengkatan. Nah, aku sinono. Nah, aku
in waktu tanyo siguro. Sa social media. Yan po po. Amir. Dan naman, hawata ka magpataw nga, subhanallah. Ay, kamasan tanyo na kaura ya kiri, may ngatang Facebook di. Amo ya tindahan mo at diin na mapaadi at nabiyawon ka, ayun katakan. Kailan ka naman palang kung ang Islam. Wala kami yan mani. In social media wala. Sumakawa, in darab, atau in kapiligduhan, labi rin sinuno, labi in taon niya rin tamang. In kapiligduhan, labi sinuno, labi in taon niya rin tamang at mga palamungan na ang Islam. Na mga palamungan na ang Islam ang balik kita ng pangangalaman sila kung dahil pangalaman nila. Iban maharap ang kanila ng labanan na magpaunong ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala yaong nila pa Allah ta'ala. Nang kayo malapit sa bahayang niya, kayo malapit sa tahapid niya, kayo malapit sa bayang ng buha, kayo malapit sa buha ng Allah ta'ala, ibang tawad ng pagkuhan ng Rabbul Alamin. Amin mo ba, mga palang kumalaamang Islam, kung makuya, bukol. Miyo mo ba, mga palang kumalaamang Islam, harakaan at makarima, ay nasa rabiat ko, pagka-impikilan nila lihat kung ibang sintatayan nila lumuha, ulay kayo sari o natin sa mga. Gaman na sila maglumba-lumba maging ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar radhiyallahu anhu maqalahu wa ta'ala Islam. Hambukan daw nakita. Halau si kabun manut-manut. Manut-manut. Pagkatuman. Lalu sila Abu Bakar mga palambukan ang Islam puna laki ya tayyib. تأكل من الشجر وتستظل بالشجر وتصير إلى غير حساب يا ليت أبا بكر مثله فرمت من دخل عليه يا manuk-manuk tindahan bisa sebagai berkat. Kalau tak pun nama palamungan agama Islam, sumawa bahan niya siya tanya patuntungan niya. Tuba laki ya tayyib. Pamuntungan nakula kayo ya kumanuk-manuk. Kalau ko tumapo agama. Similong ko na lang singkawiyan. Tumapo ka lang singkawiyan din ang kawipan ko Sumawa ay ikaw yan, mayroong bistahon kayo sila Allah Ta'ala mo, inadya ko padarat sintuan Rabbul Alamin, mayroong bistahon. Ya layta ababat al-muslim. Bang bahasa dyan ang umaga na inang niya kayo yan, handa ka naman na may bistahon ka niya. Ako ba parang palagunan na ako siya? Mapaunod kita ni kung na imamo siya, iman simamo siya, bago magkatinakaan ng mga palagunan na ako siya. Iabay mo rin iman sinuno sin Umar radhiyallahu anhu. In Umar radhiyallahu anhu mapalamungan na ang Islam apabila sinuno ay nangulo ang bukdani umulo mga kayo sa ikanang bukdan. Sabi ng makaato pa ng mga. Sa ikanang mapalamungan na ang Islam nag-angan-angan pamabiasan si manok-manok nila sa ilawon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-angan-angan mga palamungan na araw sa lahat ito at pinapatuhan ang mga dan kita yang tengok keadaan Islam Islam bukan bimakna Islam tengah alhamdulillah sa mapaunong ibadatan suwaitan yutali ulumuh suwaitan yutali ulmatiti hiup supaya kita mengerti. Aku po mana mga tayo mga sa bukod intakin mo alhamdulillah ito atawakan kagitaan mo na ibadat mo mataod. Alhamdulillah kung suming ako magkabit atau kung suming ako magbasta Quran atau kung sumabi ni katani sa suway ko unot suway kita mataod na naman mataod na isindan na tawagan naawang tayo pagmahu Allah Ta'ala layli hadun nila pagpala ng akhirat kaawang tayo pagmahu Allah Ta'ala hindi ikaw mo na kabitay bayan wa akul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum فيقول المستغفرين استغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنفعنا به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل علينا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الظاهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من أهل الجنة يا الله يا رب العالمين. اللهم ثبت القلوب، ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ثبت القلوب، ثبت قلوبنا على التقوى يا الله يا رب العالمين. اللهم ثبت الأقدام، ثبت أقدامنا أمام أعدائك وأعداء الدين. اللهم ثبت إخواننا في غزة، اللهم ثبت إخواننا في غزة، اللهم ثبت إخواننا في غزة. اللهم اعز صفوفهم، اللهم اجعل صفوفهم كبنيان منصوص يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل صفوفهم كبنيان منصوص يا الله يا رب العالمين. اللهم ثبت رميهم، اللهم ثبت رمي المجاهدين في غزة يا الله يا رب العالمين. اللهم ارحم مجاهدهم، اللهم ارحم مجاهدهم واطفالهم ونساءهم وشيوخهم يا الله يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.